Novosadski sajam otvara kapije 67. Međunarodnog poljoprivrednog sajma od 13. do 21. maja. Posjetite najveću sajamsku priredbu u Jugoslaviji i jedan od najvećih poljoprivrednih sajmova u svetu. Da zaptije da ne curi u zaptivač tipo žuri. Proizvodnja zaptivača od svih vrsta zaptivnih materijala. Proizvodnja dihtunga je počela pre 10 godina. U početku od najprostijih zaptivača, a danas kompletnih garnitura za sve vrste vozila i za sva postrojenja u industriji. Razvijajući proizvodnju dihtunga od uvoznih i domaćih materijala, od skoro počela je proizvodnja sopstvenih zaptivnih bezazbestnih ekoloških materijala po najsavremenijim svetskim normama. Proizvode se i zaptivači po uzorku za sva vozila. Ako nigde nema, kod nas ima. Dođite i uverite se. Zaptivač Bački Jarak. Dovoljna je samo želja da rasteš srećno ko dete svako, jer u čudesnom magikom svetu dobre priče se stvaraju lako. Da dete svako odraste lako, čudesni dečji namještaj Magiko. Magiko se zove taj čudesni svet. Tu je svako dete ono što želi. Magičan je čak i dečji sto, što vrednoj deci silne moći deli. Autoservis Čanji, ovlašćeni diler i serviser Volkswagena. Prodaja vozila, prodaja originalnih delova, mehanika, elektrika, limarija. Autoservis Čanji, Temerin, ulica JNA 234, telefon 021 842 181 i 063 502 103. Vaše dete je u školi. Ko tada čuva vaše dete? Patrol 021. Bezbedne škole u saradnji sa Dunav osiguranjem. Sponzori akcije Novosadska mlekara, Neoplanta, Novosadska banka. Šumska tajna. Jedina tajna koja se ne može sačuvati. Ravanica Ćuprija. Agro Vojvodina, DD Auto Univerzal, nudi sve najbolje što očekujete od prave serviserske kuće. Ovlašćeni servis za kamione, PAP, Famos, Mercedes, Zastava i Veko, uz kompletan program delova po fabričkim cenama, uz povoljne rokove plaćanja, daju povod preduzećima i privatnim licima da svoja vozila doteraju u Auto Univerzal. Potvrda tome je posjedovanje sertifikata dobijenog za rezervne delove i servis vozila.
Kvalitetan tehnički pregled, registracija, pranje i podmazivanje teretnih i putničkih vozila. Dakle, sve najbolje u Auto Univerzalu. Dođite i uverite se. Auto Univerzal, Novi Sad, Filipa Višnjića, broj 10. Telefoni 021 28 168 27 652 27 558. Novosadski sajam i sponzori pozivaju vas na 67. Međunarodni poljoprivredni sajam od 13. do 21. maja. ŽTP Beograd, DDOR Novi Sad, Metals banka Novi Sad AMB Grafika Novi Sad i zlatni sponsor Soja Protein Bečej. I wanna see the sunshine after the rain.